olasın. $40 salma olasın artık. Bereketli polvandır. $100 salım ketdi. $100. $100 salım ketdi. Al çıkanın 100 olasın. Vur 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 vur. Başında. Al al al. Yol kılıç oluyor. Jetpey kaldım. Bavuş. Sağın balbancılık. Sağın. Kugakta. Intal sağ. Hareket kılığa balbanlar. Altınöy'de rahmetla. Altınöy'de süt gücürge taşlap verdiğini şakılıyordu. $100 çaldım ben altınlarına. Altılık yemeyeyim engel yaptım. Bağışa bekimde zetli atır. Abdülkadir geri geldi. Tacinin bağına gelip namazını soracaktı da baktınız yok. Geri geldi Allah'ım. Abdülkadir 70 şey var. tacinin bağına gelip soracaktı namazını attığını Aldın oğlum. Jettin. $100 saatinde. Kamaz zeyter. Kamaz çift yaptı ona. İyi oldu. Başka. Kamaz zeyter sıkıntı çıktı. Götürün 90. Götür. Ket. Aldı onu. Götürülüp kaldı. Dışarı kadar çürük oluştu. Çürük aldı. Bitti. Yatırmaya girmeyin. Ne bu kişi? Götürülüp beydi. At salıp götürülüp beydi. Cemaat Şeyde olayını sorup son. $100 sağım var. Bayaşka sana $700. Al çıksam. Daimana 700. Hakkı nege sahip olsun bölge.
Yok başka kim aldı? Şey yazdı Manas eken Amerika degen atmayan alırsın. Manas sağlar. Nasip Bey, Kamaz arkası yok. Nasip Bey. Çağırma. Nasip Bey, Kamaz'ın arkasına gel baba çabuk. Nasip Bey. En жақсы tartipte ulak jiptek жоқ, жерге düşmöy жоқ. Şunday çalış gerek ulakta. Nasip Bey. Gel, beraber jetemek derim sana. Karşıda çalışıp atıyor. Polşa, Rossiya. Arasında Kırgızatlar yok ortada durum. Şıp elecek. Bavuş alıp dur, bavuş. Eski karıştı. Kim kaçır böyle tatlı? Çıvar topraklı. Mıkı, zıngıtı aldık ama öteyim zaman ses, ekmek vermiyor. Herkelde, kimam çıktı. Tulpar Bişkek gel koltuğu tulpar. Cemaate, üniversiteler gelinizde. Çarşı canlılıkları, çakıl gelinizde. Cuma, 5 metre nada. Bana geldi, balkonların salımını vererek, Oca Buğaz'da, Karasupra Yarmak Papanayaz'ın palvanı ve Bavuş Palvan! Salımını verirler Bavuş Palvan. O zaman aldın mı var? Az bir salım vardı. Olmatın versin. Azattın attın Bavuş. Astıda mingen at. Azat akesini bana kodattı menen Bavuş Palvan cüzde verme salım saldı. Olmatın versin amin. Allah'a hazır. Cemaat ayağa koyturun asırlıkta. 5 minut lan. 5 minut. Urmatur cemaat. Rayonların starşıları, Ötümak, Ulaklı starşıları, çakıl gelinizler, bağırınızlar. Bizim aksakallar Kuanı Çaka geldi. Geldi şaka. Şu yerde 10-15 yıldan beri Ulakçı öldürdüğün aksakallar. Çakıl gelinizler. Şöyle ortadan açıp oraya gidiyorlar. Saptalı acı şu yerine gelin. Bağırınızlar gelinizler, çakıl. Şu ortadan açıp allar. Eğer makul desenizler 5 metre dağıtım al. 5 metre. Allah razı olsun. 5 metre. Kadırcı'ya gelinizler. Ulutake. Rayonlarınız karşılar gelinizler. Dağı 5 metre. Demeli. 5 metre. Ulakçılar, palvanlar, dayardandılar. Hemen yerde alıp gelgiler. Arkalar, hayran arkalar. 3 metre. Toplu arkalar. Cümperinizler. Son aldığı yerde toplarınız patlatanlar. İçine cıv olaylı dağıtım aldık. 5 metre arkalar. Gelinizler. Nasıl parçaka geldi mi imam? Yeriniz 5 metre. Kamaz nuruyla cetoğlar arkalar. Bak. Gel. Tamam, sen cıvtoğlar nuruyla gelene ne kadar sorun. İşte cıvtoğlar işte. Tüle baba. İşte cıvtoğlar sorun bulur. Hurmatlı cemaat, kim var ya aksakallarına kendine. Hurmatlı cemaat bizden mınavı ortaokulağımız başlangandan beri usul yerde elge gelip hizmet kılıp pazar özünün kalыстığını görsetip usul yerde elge hizmet kılıp bizim ağamız bugün buna Abdurrahman Palvan usul yerde 10 yıldan aşık kalыстığını kılıp su ditetip usul yerde palvanlarınızı östürdü, batırlarınızı östürdü. Şu taribiyası menen Abdurrahman ağamızı bugün çakırıp şu rayonlardan starşileri ortada Akçaça olduk, ağamızda bir hakkın güzelinde geçtik. Ama bir koça koşağımızdan Abdurrahman Akan orta koçaklısa.
Cemaatimizni başlap boşlap жүрген ağamız Ulayacı'ya vereyim mikrofonu. Assalamualaikum. Abimiz var, hurmatınız var. Kurbanız, baldarınızın, tuğanlarınızın жақсылығын көріңіз әлеге. Amin. Анда берсе söz bizde mına ulağımız baştalgandan beri şu yerde aksakal bolup bizge batasın, duasın berip uşul ulaqtın baştan başlap bula Molda Musaqagan teyip ağabız bizden uşul yerde hazır bardығы çakırılgan cemaat bирок bizde mına İmamov Kuvанычбек ağabız kele jatat Aksakalımız bolup kaldık Kuvанч akemiz dagы өткөндө өзüm бүгүн да именно кече çalıp çakırганмын келиңиздер Абдрахман акемдин кубанычыны чогуу бөлүп бардыгыбыз анча таалообузду айтып дуабызды берип батабызды берип Абдрахман акемизди жакшы сыйлап узаталы деп келиңиз Кубанч аке келиңиз Assalamualaikum, hurmatly palvonlar, ulaq suyarmandары. Kecha Karim Majinimizden uğup kaldım. Abdurahman dostum. Biraz orup kaldı, kulay koldosun, orula cüzdosun. Sen birle kızıl elime ortaca tanımal gibisin. Kuday çalacağın soluk versin. Şöyle ulaq maydanında zor kızmat kıldın, ulaqta buluşturup verdin. Barımızın başını biritirip жүрдүң. Kızmatın şu жерде ulaqça атын жүрген güyagmandardım bari bilet. Atayın geldim usul. Direkt söz aytıp. Sağa den soluk alып keteyim dep. Bana şu uyuşturucuların atынан, özümdün atımın, ulaqçıların atынан sağa den soluk alın. Başыңан ушундай қалпақ, желпеген шундай. Тұқылдың. Жапандары түспесін. Көпке жашағын. Бірақ uyuşturgan белектер бар екен, андағы бір официалды дұрлар тапшырса керек балдар. Негізгі саға қалуарым şu. Орбастан ат мінбесіңді келіп, бізмен чоғу жүре бер. Барыңыздарды келіп жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Урматтуу палвандар, Жапсақай өз құлағыңызды Кәрім Ажыбаев баш болып, жамшақсақалдар болып бірігіп өткөрүп жүрөбүз. Улағыңызды өксі болбосын. Birimlik bolsun dayım, urmattylуу bolsun, urmattуу sыйлуу bolалы barыбыз. Жаңы жылда барыбызга үй бүлөлүк аманчылык. Çıkan sözler olacak Abdurahman aka. Gelin Egem aka, palvandardын атыдан мына Эмик Тарымбайсыздар аксакалдардын атыдан мына бир кишиге сөз бердим. Мен palvandardan Egem aka келе сөз берсем, а palvandar, разысыздарбы? Assalamu alaikum, жандаштар. Мына бүгүнкү улак жакшы да, мына алаканы кыскартып бердик. Мына канча жылдан бери алака шердин полгону болуп келген. Одан мурунда полгон болгон. Ушу алакага да улак чаккан балдардын атынан куру тапшырып коелу. Kolçak turuz, palvanlar! Жақсылап, emek kılыңızlar, koy turun, balдар, çepkeni kiygizgile, çepkeni sırtından takasınlar, kurdu. Çepkeni kiygizgile, at bir saçlar. Kiygizgile çepkeni, şaşpayla, hazır süret kötü bir yerde. Biz de buna geçiriz, işte. Uşul yerde palvandarımızın aksakalımız buna, bizden hazır İdris Ayşat'a beremiz. Ozrustan'дағы en aksakalımız daim batasını verip жүрөp, emi kelişti. Çepkeni aldım, жақсылап оңды оғыла. Көкбөрісі жақшылаптар Асылбек жандарында бак о именно Абдрахман акеге жасалған құрбыл. İdris Ayşат'a берейік бұна ақсақалымыз. Assalamualaikum, palvan kelin. Ala. Ben çempiyonu. Oşanıp buraya şu ol. Bana ala. Şu ömrün versin. Ukam. Koltuğumu versin. Bana çakan menen tuğan uyumlarının aman bol. Daima şu ala bol duruyor. Sen getkende bizim böreğimizi gösterip tamam bolduk buna. Azı görügenimizde kuvançta alıp durarız. Ömrümüzden böyle bana çakan günü güçün gör. Daima delçelikten. Amin. Şu jakşı olkası şu orada. Takayıp jakşı olkası. Vaktini tolay olsun. Allahu Akbar. Rahmat İdris Ayşat'a. Rahmat Kıvanç'ka.
Жамаат эми анча-мынча четте турган ага Али Палван бүгүн конокто Абдрахман агабыз. Мына Абдрахман агабыз чепкен жарашып, аламан көк бөрүдө биздин улакчылар сонун мына кур тапшырды. Мына сизде. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушул жакшы ойду баштаган ким баштаса дагы угуп отуруп аябай ыраазы болуп атабыз. Эмгекти баалап кадырлап коюлган ниде алеке биз бала кезден Ирингде көрүп чоңойгонбуз. Андан улакта көрдүк. Ушул жерде бүгүнкү ынтымакты ушул деңгээлге жеткирген ушул киши. Канча жыл ушу жаман жакшы көрүнүп тарбия берип жүрдүңүз. Мына балдар эмгегиңизди баалап атат. Азыр угуп алып аябай биздин угуп сыймыктан ыраазы болуп атабыз. Сизге ден соолук. Кудайым ден соолугуңузду берсин. Көп жашаңыз. Мына ушу элдин батасы дейп, орун берген Аллахтын шифасын да өзү берет дейт. Жакшылыктар болсун. Балдардын урматтуу үйүн көрүңүз. Урматтуу туугандар, ушул ынтымагыбыз эч качан калбасын. Ушундай сыйлашып, ынтымакташып жүрөлү. Эген чоң рахмат силерге. Баарыңар уюштурган Алып келди, Шажы баш болуп. Карим силерге. Ынтымагыбыз болуп ушул жерде бала чакырда ойноп туруп жакшы борборго айланган уланып жүрө берсин. Рахмат. Рахмат Кулмангулайга. Келиңиз, анда эмесе сөз кезеги биздин атактуу палваныбыз Алтынбек акеде. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу аба сакалдар, урматтуу палвандар, күйөрмандар, жакшы жышан, алеке кут болсун, сарпай кут болсун. Мына инилериңиз, досторуңуз, биз агаларыңыз баардыгы биригип мына сизди. Эми сизди мактай берсек сөз жетпейт. Сиз тыныгы мыкты кыргыздын жигитисиз. Кыргыздын баатыры, кыргыздын палванысыз. Бир эле улакчы эмес, спортсмен, боксер, көп спорттун көп тармагын багындырган азаматсыз. Ошол эле мезгилде өтө жөнөкөй, элдин арасында тыныгы элдин уулу. Ушунуңуздан жазбаңыз, мына биздин агабыз болуп жүрөңүз, сизге ден соолук каалайбыз. Ийгилик, балдарыңыз менен, небере чебереңиз менен көп жашаңыз. Дайым ушу биздин төрүбүздө жүрө бериңиз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ийгиликтер болсун. Мына келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, мына эски жылдагы жакшы жыл болду, бирок оор жыл болду. Ошол эле мезгилде Кудай кааласа өлкөбүздө тынчылык, аманчылык, молчулук болсун. Рахмат эген. Баарыңыздарга, сиздерге, уюштуруучуларга да рахмат. Карим палван, рахмат. Рахмат акелер, Алла разы болсун. Анда эмесе улакты баштайбызбы? Кана, келиңиздер. Абдрахман, кечиресиз, Абдрахман ака. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агалар, инилер, бүгүнкү уюштуруучу биздин инилерибиз. Мен өтө чоң кубанычтамын, ыраазымын. Чоң рахмат айтып кетем, мына райондун представителдери мына өздөрүнүн арымагын тапшырып, улакчылар Сейдалы мына эгенин бакылауда келип мына курун тапшырып атат. Бул өтө чоң сый. Бул сыйга дагы жакшы катыктуу жетиш керек. Ошон үчүн баарыңыздарга мындан аркы улактарда чоң ийгиликтер. Биздин бул улагыбыз башталган десеңер 2006-жылдары башталган. Башында 3-4 эле район болчу. Мына Кубан, Мусаке, Олоң, Саатары, Тынчал дегендер бар. 4 райондан баштап мына 14-кө жеттик. Турабыз. Курайласын ойноп чыгарды. Кудай буйрса баа жипке салмай жок, тээкке салмай жок, такага салмай жок. Канчасын алды ошол жерден такалардычы. Тростору менен. Эми сага карарым. Бирсиден Алла Таала ден соолукту берсин. Ишиңиздерге чоң ийгиликтер болсун. Ынтымак болуп, бир туугандай болуп, улактарсаңар Кудай буйрса улактын өмүрү узун. Кийинки биздин инилерибизге калтырып кетиштерсиңер. Силердин инилерибиз, балдарыбыз улантып дегендей. Бүгүнкү уюштуруучуларга дагы ошо улакчыларга мен өтө чоң ыраазычылыгымды билдирип, чоң рахматымды айтам. Келген жаңы жылыбыз баарыбызга жаңы жылдан болсун, токтоктун, молчулуктун, тынчтыктын жылы болсун. Чоң рахмат. Мен өтө ыраазымын. Болду, рахмат. Абдрахман акам өзү сурамды ат минбей эле коеюн деп. Бир кол чалып коебуз Абдрахман палванга. Абдрахман ака, бул кол чапканыбыз биздин сизге ыраазычылыгыбызды айтып атканыбыз ака. Бар болуң. Тез аранчыда биздин арабызга келип улакчы алың ака. Ооматыңызды берсин. Атты тапшыргыла. Насипбек.
Nasipbek, Abdurahmon aka aldığınızda ballar kelgan. Nasipbek qayerda? Altınbek hazır yerga tashlab berib, dag'i so'rasa, qurmon. Bunaqa Abdurahmon ataqli Abdurahmon Ali polvon. Bir minut atıyor. Abdurahmon abi bir atlarım. Abdurahmon polvon. Bak o'zidan da 5 kilo tutib qalayli. Bak dostlar. Gel. Mayli. Attı qo'shibdan. Attı qo'shibdan. Balbanlarga degende bu Fatahozdan kalgan çok ular kalaman ular жылдар башкарды өздөр айтып кетишти. Мындан арыда Кудай бурса. Kuday bursa keyin kulakta 6 minut çıkıp kalmıyor. Кудай бурса.